Prva naša dobitnica je jedna uspešna mlada žena koja se bavi grafičkim dizajnom. Prva delatnost koju večeras predstavljamo je delatnost grafičkog dizajna. Nju će predstaviti Olja Ivanović. Olja Ivanović diplomirala na Akademiji likovnih umetnosti kao i na Internacionalnoj asocijaciji vizualnih umetnosti završivši grafički dizajn. Dobitnik je brojnih nagrada iz oblasti likovne umetnosti i dizajna, ali i književnosti. Olja se dugo i veoma uspešno bavi dizajniranjem logotipa i zaštitnih znakova, propagandnog materijala, reklamnih proizvoda, bilborda, plakata, etiketa i ambalaža, ilustracijom, tehničkim uređivanjem i dizajnom knjiga i književnih korica, časopisa, kataloga, flajera, kao i kreiranjem tipografskih fontova slova. U dizajnu Olje Ivanović važi pravilo zlatnog preseka, simetrije i kolorita, stoga svaki dizajn odiše originalnošću, svežinom boja i skladnošću. I sama Olja priznaje da dizajn nikada ne može biti potpun bez slikarstva i crteža, jer slika je ono što svakoj kreaciji daje smisao i lepotu. Godine 2016. dobila je priznanje najžena 21. veka iz oblasti slikarstva, a ove godine dobija priznanje za najbolji grafički dizajn jer sama podržava ovu manifestaciju od te godine. Pozdravimo večeras gospođicu Olju Ivanović. Hvala. Hvala puno. Hvala. Hvala najlepše na ovako divnom priznanju. Čestitam jubilej na najženi i ovoj predivnoj manifestaciji. Hvala vam od srca i drago mi je što je baš moj dizajn ulepšava ovu manifestaciju. Hvala vam od srca. Živeli! Hvala!